atanga agazamura amaboko ngo nibaheze Imana icubahiro. Ubuzima bwo guhinduka bw'abakristo bwarananiranye. Abantu bakiriye ubutumwa, abantu barabatijwe, ariko ubuzima bwo guhinduka bwarabananiye. Icyampa ngo amashengero yacu dufite uko multiplication y'amashengero, ukuntu amashengero akomeza kwiyongera buri munsi, yabana ko ari ku imitima yacu n'abantu bakomeza guhinduka, bahindukirira Imana, wari umunezero. Ariko abantu benshi ubuzima bwo guhinduka bwarabananiye. Ijambo rya gatatu yaravuze umugire kwizera ngo ariko kuzabafasha ngo kuzimya ya myambi y'umwanzi. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi tugenda duhura n'intambara. Habe n'umumama mu rugo ushobora kugira intambara z'abana, habe n'umupapa mu rugo ushobora kugira intambara z'umugore, habe nawe n'umusore ushobora kugira intambara z'ababyeyi. Niyo ya myambi Satani yicara adutera buri munsi. Paulo yandika iri jambo aravuga ngo ikizabafasha juti yanje, ikizabafasha ibigerageza tugenda duhura nabyo bya buri munsi nuko mwagira kwizera. Kwizera ngo niko kuzabafasha kuzimya biriya byose. Kwizera kuza gutera umuntu kwihangana, kwizera kukazanira umuntu urukundo. Iyo wamaze kwizera Imana uzohinduka, uzuba mu buzima bwahindutse. Abrahamu yabaye mu buzima bwahindutse. Imana iramubwira ngo va muri bene wanyu ugende, nzakwerekaho igihugu aho uzatura. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo yavuye iwabo ava muri bene wabo, ngo wari umujyi mwiza cyane, wagiraga ibintu za ekonomi, wari urimo abantu bakoraga ibintu za commerce bihambaye, habagamo ibigirwamana, habagamo n'ikigirwamana hagati mu muhana cakaga buri munsi, habe na Setera yagiraga ibigirwamana byinshi. Ari nta muntu wari warigeze kumubwiriza ubutumwa, ariko kubera kuko ari ijambo ry'Imana ryabivuze, aravuga ngo jewe kuko ari Imana yabivuze ndizeye ndagiye. Ndagiye asiga byose, nta bitaramo nk'ibi bari bafite. Ubu nyine bari mu gutarama ku wa mbere no ku wa kabiri, hano baratarama, ejo iwacu tuzotarama, mu Bayumbe bazotarama, hariya kuri Pentecote bazotarama, n'ahandi bazotarama. Ariko abantu ubuzima, kuba mu buzima bwizeye Imana byarananiranye. Ariko Aburahamu yizeye nta bitaramo nk'ibi bihaba, yizeye nta muvuga butumwa nk'aba bahagaze hano yabonye. Aba mu buzima bwo kwizera Imana ku bwa Aburahamu, kubera ukuntu yizeye Imana, Imana iravuga ngo ubaye sekuruza wabizera bose. Uyu munsi tugenda twiratana Aburahamu kubera kwizera kwiwe yagize. Ikizadufasha kugira ngo tubashe gutsindiza intambara tugenda duhura nazo, intambara za buri munsi, nuko tugira kwizera, ngo niko kuzagufasha kuzimya imyambi ya Satani ahora dutera. Mu rugo rwawe udafite kwizera mubyeyi uzotsindwa. Mu rugo rwawe, mu kazi. Urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso 6 no ku 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso 6 no ku mustari w'10. Nizere ko twatwumvikana twese mu mvugo nta kibazo. Bibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mfite umwanya mutoya cyane kugira ngo tuze guheza umuvuga ubutumwa wa kabiri. Igituma tujanyeho umwanya bukeya turisigura, tuba twagendanye n'igikundi cy'abantu bangana kuriya, baba bavuye bamwe mu Ijabe, abandi bavuye Nyakabiga, kuza barangiza jewe nkabwiriza ibo bataronse umwanya, ntabwo bizonshimisha. Cyo cyatumye ngira ngo tugabane umwanya, kandi batubwiye amasaha muza murangiza ko ari 2:00. Bwana Yesu asifiwe. Turashimira ubuyobozi bw'ikiyumbe bwa hano, turashimira ishengero rya hano kuri Vision, guhera ku bapasteri, apotre, muzeyi wanyu na revera pasteur na bashingantahe bose bari ngaha. Turashimira abamama n'abandi bose batwiyumviriye kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru baha umugisha cyane.
turashimira abagenzi bacu twagendanye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira umuvandimwe Serugo duhuriye hano, n'umuvugabutumwa mugenzi wanje, duhurira kenshi mu bitaramo bitandukanye. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha cyane. Haleluya. Tugiye kuganira hejuru ijambo rivuga ngo intwaro umukristo agomba kwitwaza, cyangwa se turaganira ku ntambara umukristo agira n'intwaro agomba kwitwaza. Paulo yandika ano majambo yarazi neza kuko muri uru rugenzi turimo ari urugenzi rw'intambara rwa buri munsi. Haleluya. Kandi intambara z'abakristo ntabwo ari intambara nk'izi z'abisi barwana, nk'izi ibihugu birwana, Ukraine igatera Uburusiya cyangwa se ikindi gihugu kigatera ikindi. Ntabwo ari izo ntambara z'abakristo. Intambara z'abakristo rero tuzigwana mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Iyo kenshi umukristo yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, aba yinjiye mu rugamba rwo guhangana na Satani, kuko Satani nawe ashaka abandi bantu be akoresha kugira ngo bazarimbukane. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si hariho amami abiri. Ni ukuvuga ngo hariho ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Haleluya. Nta netre ihaba. Ni ukuvuga ngo umukristo iyo umaze kumenya Imana nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe, winjira mu ntambara. Nicyo cyatumye Paulo yandikira ijambo aravuga ngo mw'abakristo mwe, yariko yandikira Abaefeso arababwira ngo ndore intwaro mugomba kwitwaza kugira ngo muzabashe gutsinda runo rugamba. Haleluya. Abakristo benshi baratsinzwe cyane kandi ntibabimenye. Abayumbe benshi baratsinzwe muri uru rugenzi, bari bazi gusenga ariko byarabananiye. Abamama benshi bemeye Imana bagatarama ariko muri uru rugenzi baratsinzwe. Abagabo benshi bataramiraga Imana baratsinzwe muri uru rugenzi. Ushobora kubamenya gute abo bamama batsinzwe? Wamenya gute abakobwa batsinzwe muri uru rugenzi? Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobamenyera ngo ku mbuto zabo bera. Iyo umuririmbyi aririmba ku wa mbere agakora repetition, ku wa gatandatu agakora repetition, ku cyumweru agakora repetition, ariko wataha akavuga ngo ntaza yiyumva ngo umukristo mugenzi we cyangwa se umuririmbyi mugenzi we, ntimukamugaye kuko yaratsinzwe. Haleluya. Iyo ubona umuntu murafatikanyije umurimo w'Imana, murajana nk'ibintu zo mu ishengero hano, murabana mu masengesho buri munsi, murabana mu buzima bwa buri munsi muri quartier, ariko akakubwira ngo iwe ngo hari ukuntu atazayumva fulani, cyangwa se iyo mumwitegereje mukabona uyu muntu azasenga kandi azaririmba ariko nta rukundo agira cyangwa se nta kwihanganagira, timukamugaye kuko uru rugenzi rwaramutsinze. Haleluya. Hari abandi baza mu buzima biyita inshuti zawe, mukajana mukabana mugasangira byinshi, mukajana mu buzima bwa buri munsi, ariko nyuma yaho mumaze gutandukana wazubaza amakuru y'amakuru ahakuvugwaho, wazukurikirana ikirari ugasanga ni wa muntu witwa ngo ni inshuti yawe. Tukamugaye kuko uru rugenzi rwaramunaniye. Haleluya. Iminjyane mu makanisa, umuririmbyi iyo amaze atangiye kuririmba aba afite kwicisha bugufi kwinshi cyane, ariko yamara kugera kuri step nziza yo kuririmba akavuga ngo iwe ngomba kuzoza nshika nevere mu ikanisa. Timukamugaye kuko uru rugenzi rwaramunaniye. Protokole benshi bakoraga protokole neza, ariko basigaye bicaririya ngo ubwo yaguze imodoka cyangwa se yageze ku bindi. Timukamugaye kubera kuko uru rugenzi rwaramunaniye. Haleluya. Paulo yavuze ibintu bigera nko kuri bitanu. Aravuga ngo ibisigaye rero mukomerere mu mbaraga z'Umwami, mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mutabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Ikintu cya mbere Paulo yavuze niki? Yaravuze ngo ikintu cya mbere aravuga ngo nimukenyere ukuri. Nimukenyere ukuri. Ukuri kwarabuze mu bakristo.
iyo ubajije umukristo ukamubaza ngo ese bimeze gute, aza kubwira iyindi paje, wabikurikirana neza ugasanga sibyo. Mu nzu y'Imana ukuri kwarashize, abanyombe ntibakibwizanya ukuri, abanyamasengesho ntibakibwizanya ukuri, abamama ntibakibwizanya ukuri, ukuri kwararangiye. Pawulo aravuga kugira ngo mubashe gutsinda zino ntambara nuko mubasha gukenyera ukuri. Mudafite ukuri muzatsinda. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya kabiri aravuga ngo mukwete inkweto arizo ubutumwa bwiza. Haleluya. Aravuga ngo nimukwete inkweto, nimwambare inkweto, nimufunge ibirato neza, mugende muje gutangaza ubutumwa. Hariho misyo Yesu yahaye abantu. Yesu yatanze misyo, aravuga ngo nimugende mu mahanga yose, muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, kandi nguzemera muzamubatize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abikora gutyo, arangiza arababwira ngo nyuma ngo nzoba ndi kumwe namwe. Misyo abakristo benshi bazigezeho, abantu benshi barabatijwe. Nta no kuri vision mufite kubatiza abandi, kuri Agape wacu dufite kubatiza abandi, abantu babigezeho. Ariko hari ikintu kimwe cyananiye abakristo, n'ubuzima bwo guhinduka. Abantu bakurikiye Yesu ni benshi cyane, ariko abahindutse ni bakeya. Iyo urebye umukristo ukareba umuririmbyi ubuzima bayemo hano kuri podium, yasohoka hano hanze ukareba ubundi buzima bayemo, ni ibintu biri très différent, bitandukanye cyane. Guhinduka kwarananiranye. Muririmbyi akaririmba Lendi, umukristo agatarama guhera ku wa mbere akageza ku wa kabiri, ariko yagera ku wa gatanu agasambana, niyinga akaba uwa mbere hano kuza kuramya, agatanga agazamura amaboko ngo nibaheze Imana icubahiro. Ubuzima bwo guhinduka bw'abakristo bwarananiranye. Abantu bakiriye ubutumwa, abantu barabatijwe, ariko ubuzima bwo guhinduka bwarabananiye. Icyampa ngo amashengero yacu dufite uko multiplication y'amashengero, ukuntu amashengero akomeza kwiyongera buri munsi, yabana ko ari ku imitima yacu n'abantu bakomeza guhinduka, bahindukirira Imana, wari umunezero. Ariko abantu benshi ubuzima bwo guhinduka bwarabananiye. Ijambo rya gatatu yaravuze umugire kwizera ngo ariko kuzabafasha ngo kuzimya ya myambi y'umwanzi. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi tugenda duhura n'intambara. Habe n'umumama mu rugo ushobora kugira intambara z'abana, habe n'umupapa mu rugo ushobora kugira intambara z'umugore, habe nawe n'umusore ushobora kugira intambara z'ababyeyi. Niyo ya myambi Satani yicara adutera buri munsi. Pawulo yandika iri jambo aravuga ngo ikizabafasha juti yanje, ikizabafasha ibigeragezo tugenda duhura nabyo bya buri munsi, nuko mwagira kwizera. Kwizera ngo niko kuzabafasha kuzimya biriya byose. Kwizera kuza gutera umuntu kwihangana, kwizera kukazanira umuntu urukundo. Iyo wamaze kwizera Imana uzohinduka, uzuba mu buzima bwahindutse. Aburahamu yabaye mu buzima bwahindutse, Imana iramubwira ngo va muri bene wanyu ugende, nzakwerekaho igihugu aho uzatura. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo yavuye iwabo ava muri bene wabo, ngo wari umujyi mwiza cyane, wagiraga ibintu za ekonomi, wari urimo abantu bakoraga ibintu za commerce bihambaye, habagamo ibigirwamana, habagamo n'ikigirwamana hagati mu muhana cakaga buri munsi, habe na Setera yagiraga ibigirwamana byinshi. Ari nta muntu wari warigeze kumubwiriza ubutumwa, ariko kubera kuko ari ijambo ry'Imana ryabivuze, aravuga ngo jewe kuko ari Imana yabivuze ndizeye ndagiye. Aravuga ngo ndagiye, asiga byose. Nta bitaramo nk'ibi bari bafite. Ubu nyine bari mu gutarama ku wa mbere no ku wa kabiri. Hano baratarama, ejo iwacu tuzotarama, mu bayumbe bazotarama, hariya kuri Pentecote bazotarama, n'ahandi bazotarama. Ariko abantu ubuzima, kuba mu buzima bwizeye Imana byarananiranye. Ariko Aburahamu yizeye, nta bitaramo nk'ibi bihaba. Yizeye, nta muvuga butumwa nk'aba bahagaze hano yabonye. Aba mu buzima bwo kwizera Imana. Imana kubwa Aburahamu kubera ukuntu yizeye Imana, Imana iravuga ngo ubaye sekuruza wabizera bose. Uyu munsi tugenda twiratana Aburahamu kubera kwizera kwiwe yagize. Ikizadufasha kugira ngo tubashe gutsindiza intambara tugenda duhura nazo, intambara za buri munsi, nuko tugira kwizera. Ngo niko kuzagufasha
kuzimya imyambi ya satani ahora dutera. Mu rugo rwawe udafite kwizera mubyeyi uzotsindwa. Mu rugo rwawe mu kazi udafite kwizera uzonanirwa. Mu ishengero hariho ibintu bikomeye cyane. Ubu nyine abantu benshi badevye misiyo y'ikanisa yari ukugarura intama zikaza kuri Yesu Kristo. Ariko abantu benshi ubu nyine basigaye bashira nk'ibintu by'amaintere imbere. Ugasanga ngo fulani kubera kuko ari we ufite ikintu cyangwa se niwe wifite, ni usanga bicaza hano ku ntebe z'imbere, ni usanga abayobozi sinshatse kuvuga bashumba nabi, ni usanga basura kenshi. Iyo umukristo wo hasi we ubirebye ukabasha gukwazika, ariko ikintu kizagushoboza iyo myambi yose tugenda duhura nayo no kuba mu buzima bwo kwizera. Nta muririmbyi wabana n'ubundi mu ikorari ngo bashe kumwihanganira amafuti yiwe atagira ubuzima bwo kwizera, uzotsindwa. Ijambo rya kane. Haleluya. Yavuze ngo mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Bibiliya yaravuze ngo ijambo ryawe ni umuco, ijambo ry'Imana ni itabaza, ijambo ry'Imana niryo ritumurikiraho duca, ijambo ry'Imana niwe muyobozi, ijambo ry'Imana nigo rumuri, ijambo ry'Imana niryo ritwerekera ngo turagenda gutya. Ijambo ry'Imana iyo umugenzi wawe akubwiye nabi uza wibuka ijambo rivuga ngo kwihangana kuruta byose, ukabasha kwihangana. Ijambo ry'Imana niryo byose. Mu gihe tudafite ijambo ry'Imana tuzotsindwa. Tube mu buzima bwo gutunga ijambo ry'Imana. Akenshi abakobwa benshi babaho mu buzima ngo iyo babonanye umukobwa ngo Bibiliya cyangwa bakagusanga mu rugo usoma Bibiliya bakabasha kukubita ngo n'ubuturage. Hari umwanditsi umwe wanditse aravuga ngo nyariye de nouveau sur la terre, nta cyabayeho kuri no kitigeze kubaho. Nta bintu bishasha ubu nyine uvuga ngo umusirimu bitigezeho kubaho kera. Nyariye de nouveau sur la terre, ibintu byose twatunyura byigeze kubaho. Usanga umukobwa ngo hasoma ijambo ry'Imana ngo biteye isoni, ngo abandi ngo baramubwira ngo n'umuturage cyangwa ngo bimeze gute. Ako wareba ubuzima bw'aba bandi biyita ngo n'abasirimu, uru rugenzi rwarabananiye. Dutunga ijambo ry'Imana. Ababyeyi bagomba gutunga ijambo ry'Imana mu ngo zabo kugira ngo babashe kubera umuco imiryango yabo. Abungeri bagomba gutunga ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kuyobora intama neza. Abayumba tugomba gutunga ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kubana n'abandi neza. Tugomba gutunga ijambo ry'Imana kuko niwo muco, nigo rumuri, nigo rumurikira ibirenge byacu. Tudafite ijambo ry'Imana tuzatsindwa. Haleluya. Yaravuze ngo nyuma y'ibyo byose ngo musengeshe umwuka iteka. Mumaze gukora ibyo byose ngo nimusengeshe umwuka iteka. Kubera ko tubayeho mu buzima bw'intambara, umwanditsi yaravuze ngo ngira ngo nkore ibyiza ngo ibi bikanitanga imbere. Kubera ko tuba mu bwami bwo guhangana, ugira ngo ukore ibyiza uratekereza gukora ibyiza, ibi bikakwitanga imbere. Uragira ngo ugirire mugenzi wawe nabi neza, akandi gatima kakavuga ngo banza wihangane. Uratekereza kugirira mugenzi wawe neza, ibintu bigahinduka. Tugira muri ubu buzima tubaye mu buzima bw'amasekusa, tugira ngo dukore ibyiza ibi bikatwitanga imbere. Ni ubuzima bw'intambara. Ariko yaravuze ngo mu gitabo cy'Abagalatiya aravuga ngo muyobogwe n'umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira. Aravuga ngo ibyo kamere zirarikira, aravuga ngo mu busambanyi, mu bujura n'ibindi byose byose ziratakataka zose. Aravuga ngo ibyo umwuka ashaka, aravuga ngo ni amahoro, ni urukundo, ni ubugwaneza. Waneza sifiwe. Muyobogwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira. Ubuzima bwa buri munsi ni intambara tugenda tubamo, ariko kizaza dushoboza nuko twakuzura umwuka wera. Ijambo rya nyuma yavuze aravuga ngo mumaze kuzura umwuka wera, aravuga ngo mukomeze kuba maso. Abakristo bagomba kuba maso ku manywa na nijoro. Ugomba kuzaza ukontorora urugenzi rwawe uko ugenda. Abenshi cyane bahekera ku bintu zo mu isi, abenshi bakomeza guhekera ku tuntu dutoya, abenshi bahekera ku tuntu ariko ntibaza bitegereza iby'urugenzi rwawe uko rumeze. Abantu bakavuga ngo ko turadandaza bimeze gute, ariko ntibazaverifiye ibijanye n'imizira zabo. Ariko yavuze ngo mubashe kuba maso. Urangije gusengana umwuka mube maso. Bwana asifiwe. Intambara zo mu mwuka
tuzigwanira mu mwuka. Iyo mugenzi wawe aguteye amajambo warangiza nawe ukamusubiza, uba wagwanishije umubiri. Ndaguheza formule ntoya kugira ngo ubashe gutsinda ibigerageza. Mugenzi wawe nakugirira nawe ukabimenya, uzomugendere ku mavi ubashe kumwereka Imana. Dawidi amaze kumenywaho amavuta, iriya yarari ngo aragiye intama, we hanganye n'ibintu bitandukanye, yagwanye n'intare, agwana n'idubu, arangize agira ibanga araceceka. Wahanganye n'ibiki? Uri mu gushaka ngo bakwita intwari, wagwanye n'iki? Uri mu gutangira ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere utarasenga, ntiwo kwicaza abana muri saro ngo umusenge. Nta masengesho ukigira yawe ku giti cyawe, kandi amasengesho y'umuntu ku giti cyiwe niyo azafasha umukristo. Hano ni ahantu tuza guhurira tuzanye ibyo twakwiriye hanze. Amasengesho yawe wasenziriya, ayo wasenze mu rugo no ku kazi ukayazana naje tugahuriza hano. Uri mu kugira iyi ngo udasenga ukagira indwi zibiri udasenga, warangiza ukavuga ngo uzitwa intwari. Uru rugenzi ruzagutsinda. Nimusenge, musenge mu ibanga, usenga aho batabona, usenga aho umushumba atakubona, usenga aho mukuru wawe atakubona. Nimba uzubona na mukuru wawe aza kunaniza, za winjira muri shamburu usenge wenyine. Nico gihe tuzatsinda imyambi ya Satani, nico gihe tuzatsinda uru rugenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya kabiri ngo amaze kumenya kuko yakoraga, amaze kugwana na Goliyati aramutsinda, aja kwa Sawuli wari umwami. Sawuli akomeza kumuhiga. Igihe kigeze, histoire ni ndende turayizi. Igihe kigeze, umunsi umwe ahamuhunga ngo asanga aho ari, amugeraho. Abari kumwe nawe baramubwira ngo voilà l'occasion, ni igihe cyo kubasha kurangiza Sawuli. Bwana Yesu asifiwe. Ni igihe cyo kurangiza Sawuli wari warakugoye igihe kirekire. Arangije aravuga ngo biragatsindwa kwica umukozi w'Imana, biragatsindwa kwica umuntu wasengewe, abasha kubaha amavuta y'ikisha bugufi. Haleluya. Musenge mu ibanga, dusenge mu ibanga, nibwo tuzitwa intwari. Twitwaze intwaro zose z'Imana, nibwo tuzatsinda runo rugenzi. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.